jer frekvence velikih gradova su neprirodne frekvence. Znate, je vrlo zanimljivo, Walter Russell, recimo, čovjek koji je to ispitivao, onda je posmatrao, kad posmatrate pod mikroskopom, kako se, recimo, iz određenih tumora šire ćelije raka i kad posmatrate zemlju, kako, recimo, kako su postavljeni gradovi i kako iz gradova idu putevi i oko tih puteva imate sve manje i manje kuća. Vi ćete vidjeti, ono vizualno se vidi, to je potpuno identično. I u stvari gradovi su neprilagođeni planeti Zemlji, to je direktni napad u stvari na planetu Zemlju. Mi ne vodimo računa, još nije to nije bilo potrebno ranije, u ranijim vekovima je bilo malo gradova, međutim danas mi već moramo da uzmemo u obzir kako naše veštačke situacije koje mi stvaramo deluju na prirodni sistem planete, jer priroda je jača od nas i može da daje jedan odgovor koji bi bio vrlo nezgodan. U trenutku ako bi mi poremetili ceo taj elektromagnetski sinhroni sistem, moglo bi se desiti da Zemlja počne neke aktivnosti kao što su, recimo, preraspodela kontinentalnih masa i onda bismo imali nestajanje civilizacija koje smo imali u prošlosti. Mi smo prva civilizacija.